Je vous emmène maintenant 20 ans en arrière. Moi, à l'époque, je n'étais guère plus grand que ça, comme d'ailleurs beaucoup d'entre vous, mais je m'en souviens très bien. En 1973, une bombe explose à la radio-télévision algérienne. Cette bombe, c'est pas du TNT, c'est du vinyle. C'est le premier disque d'un chanteur quasiment inconnu à l'époque qui s'appelle Idir. En quelques mois, sa chanson Avava Inouva sera vendue à plus de 200 000 exemplaires, puis ensuite repris en français, en anglais, en grec, etc. Depuis, Idir est devenu le porte-parole, le leader, le symbole du renouveau de la musique kabyle. On se retrouve chez lui juste après cette chanson. ما يلي غريبة وكذا الوحش اللعبة وكذا غولتنا كيني ما يلي غريبة عمغاري تسلد ببرنوس دي سيالة يزيزين ميسي تحبر القوت وسند بقاروس تزين عمغاري تسلد ببرنوس دي سيالة يزيزين ميسي تحبر القوت وسند بقاروس تزين سليد ذفيرو وزطاط ساليتي جبالين أرش الزندي ثمغرس صغار تقديمين سليد ذفيرو وزطاط ساليتي جبالين أرش الزندي ثمغرس صغار تقديمين يا 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 لا 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 أرش الزندي ثمغار يا 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 لا 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 أسنت صغار تقديمين كنتي زبقاتيني ما يلي غريبة وكل الوحش الغابة وقد غولدنا كيني ما يلي غريبة